So hello friends, welcome back to the another videos nang ni hangga na my video ke sibat yang ada le na my go video ge anui short video mazana long video gulam yan hikin samai ke le nang youtubers te jabam log hang sama na short video upload tebe ko la le mazana long video upload tebe ko la le supposing na my go video the short versus long video ge anui pogo beneficial samang ko mi hebra mak thai samai ke le hebra taw di le mazana na kanong ni pi jabam za gma technical channels le channels ke silo subscribe to mas sabam jai nung gel subscribe to gelo hebang ni tagar kem ngai delay suppose igna ka short video go beneficial ge gyukle anui short video pod jai na 30 second mazana 1 minute changba na ni short video nu pa marile suppose ma reel sange potati le kan to short video go timing ko lo be 5 to 10 minute tung ki ge ani short video hange pai do bile po go beneficial nang ko lo be ani short video upload te blog ge audience ram le pi ne be lo le kan so be lo le nang go content is upload te ke blog ge 5 minutes na pi to di beram le la le sipo ge audience ne pi ne preview ge nang ni upload te de na nang ni go channels le ja ani hange pi ne ram na mazana growth te klo ram le la le he berang to de le mazana ani short video upload te de na ani go content irai ra naung le audience na sobrio ga ani upload te de na short video ram le ja ani go close viral te ram la le long video na video upload te bi ga ani go viral te klo male kanis to short video ga na viral te ram la le berang to ni le magza number 2 point ge go kle long video go topic ge go kle long video ge go kai bi ga long video go timing ko lo be 10 minute above per ge ani 15 to 20 magza 30 40 ham lo ge ani long video hang ge poi ram le lo le long video go beneficials ko lo mazana siobra man ko lo be long video te le blog ya anui audience na pie blog ge interest le go le anui go video content go za te le blog ya anui hangge anui go channels ke pie lak pra ma look ke pie ga lo za content sio blog ge back to tare blog ya anui go youtube channels ra ma free stick ke bram ne video nang na tie te le za bam le su anui go audience na pie mak phi blog ya anui go channels ra ma viral te hong za mang za na anui go watch time ra ma increase te hang lak sa bam le kanlis tu nang na short video nang go content ising no te le blog ya beneficial even ang ko lo be ani go watch time ra ma increase te hang close ani go increase te hang close le long video te lo watch time na complete se close le audio na interest go ke pie blog ge nong ni go watch time ra complete lo ja channel monetize te ra hang ning je bang kora mana se close long video te le go ra ma se close video ke no upload te blog ge apni go channels audience ping ki bje ge na ma na watch time increase te hang di bje ge na ni go channels de monetize te ra hang se close seule he barang to dele suppose di gna short video go beneficials ma long video go beneficial nang ni chika za mi ne suppose na nang video upload te lo ga nang short video upload te za na igumi ma long video upload te za na igumi he nang mu so gen ning za bam ne le suppose na nang tai ge content i lo za nang na so si bu nang na dam si bu nang na te ngam bu bam na long video te le to na i le kanlis tu nang tai ge gung facilities ra nang tai ge te si lak bam na nang short video minute ke ka no gu na nang te le tu za na i gu le he barang to de le ma za na short video te le design na ani gu watch time na increase te hang lo lak le kan list tu nang tai ge telen i lu za nang na video padang dui lu du zino hanga express page be ma za na zino lu to si bu ge nang na te pe ngam gi be bam design na nang na short video te le lu te ge nang video le viral te lo le ma za na audience from nen sa le he barang to de le suppose na na mai go video za nang ni confused te mar hanga short video ma za na long video ulam ge zain experience bam dang ni hanga nang to le he barang to de le pi ga di ba kang pi pe me ramazat me nang ni pi ga lu za subscribe te to mak sabam za nung ge subscribe te lo like te lo comment te hing mak sa te lo he barang to le see you next video thank you